Meghalaya Post.news Omla bantip tiknana ke ikadang bala suba bakala bandai na kajingtut ka boarding electric kawi ka kamera babu tiar sport ka sports department menta ka step ka por kumbanya wuji yemen stem kala kemding kansan parhaga ne kajingja ka ding kala bam penjot pat bam du lut ya kiti tiar sport badan hapo ka te ka kamera kani ka kamera babu tiar sport ka sports department ka bala kemding kansan menta ka stem ka dei ka badan ha ka building jong ka Shillong Government College of Engineering ka badan ha maulai kanton masar Shillong baga sports department kala supanan kam sipor ya ka te ka building na ka bataban bu ya kita tiar sports. Habaikran makinung tok kubor principal ke Shillong Government College of Engineering Shillong uba si mertong ulayat huwa ba omla bantip ya kadau ton ra jong kani jing plu bat kemding kansan kate ka kamera bala suba bakala bandai na ka jing tut ka boarding electric ulayat huru utang mario jing tip halor kani ka jing jaw lalit mardor shikate ka jaka balaya persyang ban pelip ya kading da ka basan raj deki fire extinguisher henre namar bagate ka kamera lakhang tala omsyam lala bandai ei pat de hadu balawan poi ki kali pelip ding balala ban pelip no ya kate ka ding bala plu apo kate kamera ulay turu bakni ka kamera kadai ka bapan kam da ka sports department sipor banbu ya tiar sports bat umla bantip ke gi jat tiar babu da ka sports department barhaga ni ka jing plu ding kading kalabam du igiti tiar kitar jong ka sports department shushu ulay turu halor ka ni ka jing jana kalyang Shillong Government College of Engineering kinsa ujor da ka jahar shiki pulen halor ka ni ka jing plu ding kate ka kamera na kamta ka jing tokit ka babnya barru uha ban ay na ka jing tho shakatanan MEECL barwan pa yuan kami ya ka jinglong jiman ka boarding electric marhaga ni jing plu jong kate ka kamera lahap ban pelip ya ke boarding electric. Pitay bos, tip dan bebenarim dan bebenar. Okay. Meghalaya Post.news